Cây cho tang sha zong ka ong lo GED lat mat zong ka ngai lo cha a university ka kai khawla lo ti arot mi na si solma na si sola chun tang sha zong ngai a haw lo GED zong ngai haw lo in kai anga mi Parami online university kong chim kandu Parami Online University jo the Higher Education Licensure Commission of Washington DC tanga license angai mi online university pakhat ase thonghi la kumhlai sari a kolram a anrak dir e an itit mi jo Southeast Asia ramna e siangak chiana higher education te mi fimthiam naksang an kai kho nak ting cha a dir mi online university ase Parami Online University jo New York ummi Bard College hai partner an si cha a kai atlak bak mi globally recognized online university ase Parami Online University achun associate degree le bachelor degree ti in degree phunni a associate degree jo kumni kai ase e kumni na di in rian ton jong anga silau le kumni pe chap in bachelor degree jong lak anga Parami Online University achon associate degree kumni na kai di nu in Parami ni pekmi le Bard College ni pekmi degree pani dual degree temi nanga lai Junhua bachelor degree pe chap na du si achon bachelor degree ya thimding meja pathum a Philosophy, Politics and Economics PPE, Statistics and Data Science SDS, Environmental and Sustainability Studies ESS di in thimding meja pathum a Parami Online University achon Zoom, Google Workplace semi Google Classroom, Canvas di bentuk pol mang in cha anjong Internet ka nailaw, electricity ka nailaw na ti siya chun Parami Online University ni to pyak mi learning hub umnak asong pol kha sok in ko ase chu umnak asong pol jo Mandalay, Tauchi le Thai ram cheu khat a an Parami Online University achon ahwapi in nikhat a nazi pathum in parukar jachon ase Zinka chun zan ti in chachon ase e nangma na sinpi bigchan naman bigchan kha ithim in chachon anga soknak ting cha a ise pani recommendation pani le na chungkhar kong toy na chimnak video toy izai a her chon high school transcript cha a GED TASC HiSET or Cambridge International AS and A certificate pol an zawlan chon English proficiency certificate cha a IELTS TOEFL Duolingo dibantuk song an zawlan asina de in khabantuk nangai lawzonga anma siang enne tua mi entrance exam lu nak cha mi poi fit in lu kho thiam ase siang in sok chan he round 1 round 2 round 3 ti in voithum an on chan pol jo caption na detail in kan rak lang tar siang in man he kum khat a dola thongruk le zakwa le fangsom ret adi asina in scholarship zong a thiam scholarship he phunni a full scholarship te in le partial scholarship te in kumkhat a minung prasha song sang an pek na e laptop angai lo mi jo laptop zong an pek china scholarship he siang in lu nak nol admission nanga tu long a ro pyak ase adong nakbika Parami Online University jo kai atlak bakmi university asi cha a tampine sokna salo kai vi na se dikhe kandu nakbik ase isi til dan sokdan na na thiam lo sol sia chon na her chan pau a bom rakhal kho kan si di jong kha thaidar kan indu na kan video adong tiang na kan zau pyak cha a kan alom